Nina wiko atio kana wakatatu waku wende kwithwa wi wako ila nina ukethiana na uthocha nthini wa kilungu cha usiliva ni votumana aki wathukanio cha aki no thacio waku watwa wi mwene nthi ni wendi wa kila musei kwithiwa na mwana na ti wendi wa kila musei kwithiwa na mwana amucia na mathina mamwe kana kwithwa ende ena mathina mamamutha kana kwa kubitwa cia PWDs kana persons living with disabilities na indi muthana ni wa umundi tienda kukuelezea tuikuya kwitha wina mwana wina thina wa mamutha ti we mwiso miyao yikuo na kwina miyao itetea ciana ini kenda gwisa kwithia mwana amina masomo ndana iwa ni wiani kwithiwa ena mamutha make matena vinya kana indi wa museye ena thina wa mamutha omundi tena twina wakili na either aitutwa through miyao iletetea ciana cia muthemba tosu nini sino utanu wa kumusei akuya mwana akeana akesa utethe kota mwana ulongi ona kau ena thina wa mamutha nitawa Caroline mweni wa muteti nina uthocha twithwe nthini wonananya witu wa umundi ndie kwate kana baya muthia wa kilungu witha watethe kata wi musiei na twatethia o mundu wi baya wikala na thina wa mamutha na indi ekatithoche lawyer kana wakili witu wa umundi atutwa nthini wa mia itetea andu ma muthemba tausu ni karibu wakili tutabie sito yaku nikanda tulike nthini wonananya witu wa umundi. Bene ndekwasia ni mubea na santi ndo ndotcha kilungu nikicha umundi kwa masita nita wakili Diana Katumbi Wangei na nithia wa nibaya mabisi mitu nithukumana na obisi wa Munyao Muthama and Kashindi Advocates na twithia wabaya AE Plaza Valley Road Nairobi kwa wa twenda walito twithia bau na nengi muthini muthina muciono ni twitha twi discuss wo wa anduma mena mathina mamwe mutha mamwe na nenda kutabia kanabe mia wile tatea anduma mangutha mena thina wa mangutha mamwe na muya ula wambe munene muno byo ni katiba kaitu wakili tutanamba kuthiba ukwi kwi imia oni twalite kusisia mundu ataatikasia no bikite bau ba andu atwasia mekala na thina wa mamutha nundu titona tukwasi mundu ena thina na ndena wo tutona yani kusisia atatukasia ikweli ena thina wa mamutha. So ndio songe kulo yuni alitokutoa katika muya ula wa udiliana andumana na mathina mamwe na muya usu itawa Persons with Disability Act ni muya ona bitu kithiswe mwini wa katano mwaka ni woni wo musumbu waitu neki yesai na muya wasisia muya usu no tatite kunenga na definition kana kunenga na kielekano cha no ula mundu ina thina wa mangutha na wasisia meaning ya disability inena kana mundu ina mangutha mamwe ni either labda no physically watata kumusisia na medho no na bena thina wina wewe bandu kana no either sensory ni kuona kwiwa usupia ni katika definition ya disability na pia no either mentally kedhi aina thina wa kiliko so we fall within categories sita tu ni wale chambe twasa o kumusisia physically mundu kedha mundu ena thina wa mau ena thina wa moko kama noso ni disable kwa kusisia kindu chake li watu ni sensory kila ni sensory kuona na kuigwa kedhi anona ingi metumia data o kutembea angi metumia machine cia matu cia kuigwa isu ni sensory acha katatu ni mentally impairment kedhia mundu wona kiliko chake wa musiwe sawa kedha no matu no kuigwa kedha no medho no mekuona lakini na thina wa watu asikiliko lakini yuko akusisia kuikwa kana tutana ku conclude kana mundu ena disability kwa akusisia kuikwa so no nginaba kedha bena assessment medical assessment ya ku assess extend ya chao ya itata uthina extend ya uthina suina wo so no nginaba kedha bena assessment yikito ni daktari ikenda ika assess ika confirm indeed kedha ni sensory kedha ni kuigwa ni
na the number kaba is it ni total ni kabisa totally ndeiwa kana no kuwa banini kana ukethia bene su assessment ni ekwa ni kusiawa ni kusiawa so no ngithama kethia bene assessment yesu no mala maingi ni siasa ila twa people living with disabilities tona ata toma mutha memoka lakini muthe ni tamana kana pe mundu ithana disability ya akili wa musisia maume sawa kila bandu bioneka be sawa lakini akili yake ndi sawa kuona kioswe na disability nigo okay tulike email ile matetea so undu nasa tusise katiba kaitu katiba kaitu athikilungu cha miongo 5 54 nicho kinene abo wa andu alame na thina wa mangutha mamwe na katiba kaitu kaitie kana mundu wonthe wina mangutha mamwe ni walitonea wala dignity dwalito mwana ta mundu tote mundu na ni walitonea wandaia ndu andu alangi manengo wandaia ona wasisia kilungu cha katiba pia kilungu namba 27 kila kinene ao lwa discrimination dwalito discriminate mundu kana kumutenga nundu ena thina wa mangutha mamwe na tomabu katiba ni kau tulika katika muya witwa Persons with Disability Act ulani nawe ta bumbene ulana gona una bitithiwe mwe wa katano muya usuni wota na kunenga na definition sia no ula wina disability na mundu ina disability atona ku protect wata ni both national government na county government na pia employer na pia ikanenga na rights sia mundu su wina disability na mundu wa disability no either no mwana ke mundu muima kibeti youth so muya usu with we ukata across all the categories so tiwa kana ke kwa kana kivitikicho wa kila mundu we apply to kila mundu na we apply kwa serikali na pia we tawe mwene ndi so we na right ya ku respect kana kukulia kunenga ndaya and ondela mena mathina mamwe so wasisemu ya usu wa uneki wenikenda with anenga emphasis ila muya wa katiba kaitu ti dignity na nengi wathi through with ya wina bena rights kadha si andu mena mangutha mamwe na pia ni establish it a body itawa National Council for Persons with Disability there bena accountability bena body la bena body la ikutha no yo in charge ya kuensure mandu on the person yani benza melete benza maitengetwe uketha niyo ya address mandu on the na in case bena mundu na disability baya musi na ndesi undu tona kutetheka nundu peola mibea kebethkonyo ya serikali both national na county utona kutetheka ni walito jibu opisini usiwa National Council for Persons with Disability no itona kususia form form ita blue form ukanenga na details yaku na council ilisu through their representative ni malito kuthima kama kutuma kwa medical assessment nikenda maka assess ila disability yaku na undu utona utethewa na ni kwatona bama sakubeno bisusu so mundu wendo ena disability na labda tose wenda wheelchair bisundu tono kwata no walitothibu kanenga na details nikenda ukasisa in case kwa donation sio ndesima katika serikali whether we katika listing leo tona kutethewa yes oyundu twende na kuna kana andu maende na kwa ila kwiyandikitha ta kuni makula ne wese mundu no kuona mundu usunde thibandu no soka matabia kana mundu zena right ya kula ila andu maende na kuna kura daka assume we you what aweta discrimination no Mkenya in fact yume yao iyo kenikenda yana ni andwa okay la kethe bumo sene na wheelchair kana nde yanze mu assist nundu binda to kuna ila by elections yes no so mundu akaumelwa anduni akakuna kula tandu alange ena right yakuna ena right Kenya na sainge ni wewe ona watu system ya usu wa Persons with Disability Act ina umete mandate kwa the national government and even the county government ma make sure ni matono unenga na devices sia assist andu alame na thina twase kama ni mundu ina thina wa kuona binela brailles kethani sia tumika kano sia kuiwa hearing aids yona kuna kula isini sindusalita kwithavo ukethia labda kuna training si kuendekana twasieta nduma kuisa kwa nduma ukunithia kula officials presiding officers who and who
Nisi anduma disability malite kwitha among them. So na braille sisu hearing aids sisu nisi nisalito provide ni serikali nikendoka the other any officials make them my trainiwa sindisu si available. Niwe sendo ni mola wakana okay asongo masa disability is not inability. Otonga kwitha mundu ina thina wa mamutha lakini we all long go on the if assisted mundu sino kuna. Yes. So na ama manager mundu kwanza ka obisine na wheelchair. Na mundu usu yusio kana ni wamanikie ena disability na kwa atakweko na atede gwe mundu no ko feed family yake na nda bitha iso na pia si ni mambitha atwa mbosu na newe si onaeka yu mathina ti kuona uketha mundu ni tuise tuketha ndena ena thina wa mao yuta kiucha akili mundu ni kuona tawasiye kana kena thina na nundu ndenda kaimanika kuye kana asiye kana ka muthembosu ni mosa maka ilila maundu maingi ukethia mwana usuwe no wathina ko no so ndukamubithilile mana the serikali ya county na ya national sibo na in fact ona no methero mabithita ciana izu ndamali itakuwa cio matambia nundu usu ni Mkenya yeah in fact you ndutane olwa point ya kubitha wasiamu yosua Persons with Disability Act who provide it kana mundu wonde either ni musiai kana any caregiver dolita uconceal tiko bitha kubitha mundu wote wina thina wa wina thina wa mangutha mamwe in fact that is an offense na watato sisi ona penalties whether ubitha mundu wina thina osun takamile bayanda konekane kana ata whether we guilty kwa kweli no mubithite no walita kuiba fine I think between 500,000 to 2 million between that. Fine. So it while itakubitha mundu ina thina. Walito mumelia bayanza nikendona kyake kata akatethegwa na akakwata faida la meko atonotethesya mundu su. Okay. Yeah. Ni watu mailite kunengwa assistive devices kana miyo yo matethesya kathane mundu utekwigwa ni wailite nengwa machine no na make iro tusamu tukuma tu uketha ni manengwa ketha ni metho ena mewani na nengi mundu usu no kwitha omu yani omu wa bathulani kwitha ndona lakini akili yake sawa kabisa. In fact sikana waona andu matona nthi lakini mundu usu ni mwalimu wa kwaya mana ndamba mune keyboard kuna hata kuna atene na kunita kumubata opportunity ku mundu usu na right ya kunengwa assistive devices isu nikenda ona bange kwitwa kwikio mathau mando la kwanza mathau ka on wheelchairs no either mundu usu ni footballer museo na maybe aisao kukuisa kumabitha tiuseo ni maundu meba kana ni mia ingi iba itata kutetea andu awithile no megwo na mama yetwe position no yandu so basically persons with disability me usina na utabia katiba na persons with disability niso ila you currently is applicable ku Kenya so na niso si make assure kana be na inclusivity ketha ni mainvolve wa kilondo ni ona mawiyani yona mundu la wandikitwe wina employer na nisi katika nibetha na income tax ilo utila wa sia koti so ta mundu ina disability walito through your employer ni walito wa deduction ke 25% ya ila wikuba income tax ni watungiwa uketha wiba less na juni kindengi malangi meibwa twaseta 20% wasi akusindi kidogo sindi biba tandwa langi ni kendoke thia no assistant na kuwata support kumakula kwa serikali pia katika tunena in sector ya employment employers pia ni moya usuwa ite kana malite umeke ashwa ni manenga na 5% ya the positions kwa ndu mena thina mangutha mamwe so 5% yaldo to persons with PWDs yes especially government entities public parastatals yaldo that 5% also pia tu sisamu ya usu environment ya PWDs yaldo that very user friendly okay they no make sure palame obitila pesawa nikenda withie ni methama access palame obetela ni barabara kadha ni rails ke they are
T-stairs ina labda mundu tumia wheelchair. So niwekia a flat surface like the pavement. Kenda with the able to access. Ona mono taila kwena buildings inene no kweli ona kwa ukyo lift ninona kundu kumwe with la kusoletwe mundu ekalile wheelchair. So ni right yo etha mendo kumabau na ona nini isikana ne muyo womi kana every building kana mwako monene we kundu kwena kutona kuliso na lift. Yes. Ni violate kwithiwa na nzia ciandu asu. Yeah, ni muyao na wasisa muya wita wa Occupational Safety and Health Act 2007. Ni lazima that we survey buildings. Ni watumia the allowed building plan. You can do with this best structure to accommodate everyone. Yes. Indukese kumunenga we third floor na kena wheelchair na ni woka na iwatinda bau. Neno isando aso de maasume wa muno. No ithila inde ni wathinika muno kubika uyani. Musese mwendo ani kwata ni wende na kwithukisia tutete andwa methewa na mathina mama mutha tende twathiu muoni tisio kethia ningu nengelelia maumanyi mbeange ndukathivasa. Naide musesa mwendo ni twasiokethia tukwela Njombe yange andwa mekalana mathina kana mathina wa mamutha indi mailite kwithiwa makikangata mena rights tandu na indi tisokethio kwaku wakili na indi ndiulikanya bani Mutongo TV na keni kilungu cha usili titabi ni rights ingisiba andwa mekala katumete tu metha na disabilities mailite kwithiwa maki-exercise thayo niwo. Okay, thank you Karo. Nenda kwasia right ila menasioni kana yu anawasisia muyao na tu nenya wa Persons with Disability Act no provided kana mundu uonde with a disability ena right ya kwithwa na all the documents walite na ID wanawasia wanu walite nawe sitwa na pia penda kinu kingi kitwa disability identification card. So ni right yaku uketha una card isu ya ku-identify kana wina disability ila inaengana after we kwa ila assessment. So with you ya apply katika e-citizen. Na nikindo ando ingi mate aware. Katika e-citizen uka apply card isu ikuitwa disability identification card. Nikendo kethia katika database ya National Council ila nzama ya nduma mena thina mangutha mamwe in case kuna musada wote wokuka ukethia we recognizable pauni wa weta point na nusio kuthingelela kindu kino ndu withila mautetho ni moka kuma kwi serikali na imantha ndola already identified ndona kwa sa mwana waku ndona lakini serikali ni yesi kethiwa mwana waku ndona kana ina thina wa mamutha no sio kamwandikithia nikendela serikali ikuka maybe kisione fulani nikitha ni yesi andwala mena thina wa mamutha pauni mena ukesoko bitwa ni chao nundu ena right baiki ndu kithukuta molete maybe munenge wheelchairs maybe kabandu yiwa mwana kundesikeka nena oneneke misi mwana ena thina wa mau lakini serikali ndi mutambwite so no usio ena right ya utambulewa ni serikali tabwina thinoso niwo ikutu tuenda thingi ya mundu wonde utaseta card yesu enda wose thikwa e-citizen no apply yes na from there pena writing ya education. Na serikali ni taxi to ikethia niyo nengetwe jukumu la kuensure kana na special schools pena special schools sia kuofa sia unenga na masomo kwandu ame na disability pe schools for the blind pe school for the deaf I think pe mweba iba thika so wina mwana wina thina ni walitoa mtu wa school walitoa kala musuka sa mwana wa kwandegwa ai yona na mtu wa school ethia kegwa hata no kuthekewa ni sana ila ingi no ndo alite kwikala nake bumusi ndo asende ndali to school mtu wa school ndo be school provided to sa ku ensure kana ni makwata
education. Kisomo, which is a right, which is a basic right actually. Twailo lili kana sia keda silikale ni kwase kana sia na isu siebo na babo isi siebo sia na isu no kana otaka lakangi na be na si na right ya kisomo so wasisa we theka yigwa ande twa school la yandu wa muthemba to so at the end of the day tenda mwana these ai musomo keda ndona muto ya school ya muthemba so nundu ena right ningo lili kana binda yebu itina tima tabia right sia siana kimwe cha education ko kwitha wena mwana wena thina wa mamutha kiumanisha mwana uswe kale nomba ena right yo the school aina mwana usule isa ukusua kasenya na siwende mao na ninya kwanda andu a school yo yeso bobo wota musi yes okay yeah so tusongeta twinene wa rights vena right ingi na yo ni right ya right to care, dignity so either wina mwana na ena thina no alito munenga the protection na kumusubia ila care uku need nisi labda ndatona kuitethesya maunduni na nengi onawasi muya usino recognize caregivers nikenda within wako atela support kumakula kui family kana whether wa mtu katika a facility no assist wondu bailite so no alitonewa care ila ya kuensure kana ena la dignity ni wasubia labda ndatona tembea nongi no kamukua kamutwa either ndo ibata then ndatona kuinenga leu ni wa munenga leu so isi ni right me ona malama ingi ila kukwithia na children's home na mundu niwe yumilia sendo bingwa school ya kutethesya ciana cia muthemba tosu ethani wosa mwana utatembea mana mwana ucio na right ya kwikata ya kutethewa nenge tuwe wa mosa kumosa we maanisha no take kana no subia mwana ucio totally ese kuvila kana atetheke ota mundu with ende kuwa gap ikumila bandu with ase ukeka ni mawe nditha ndiko na tona mu assist atembe kuona institutions cia muthembosu nisienda ona nisiokai kasigwa uketha wose sana yutethesi no utethesi undu bailite ndukese kwete sana itegwa ba no osa you take them for granted no bayigwa ndi pandu maisa ambesa cia silikali akabingwa kendo cha muthemba tosu anondo nukukwata mbesa kula kwa silikali ayola kana ena we are utethesya ciana isi ya muthemba tosu ko no cio ila wewe wenda ko ye bingo kindu cha muthemba tosu utethesya ciana isu identify thina wa mwana ucio nondo wa moso mutethesye no kesobo nondo environment ya mwana ucio ndo munengela wa differently yes also pia tuongelela point isu ya labda mundu kwendo support saingo tona either abena NGO ni kwendo offer support kwando labda we na wheelchairs labda we na hearing aids na labda sindu hii labda NGO inoenda kuimport kumanza sioke so muya oswa Persons with Disability Act ni exempted sindu isusia donations from tax okay then we kuiba ila import tax we import ute ugaramikia tax yetu kedha ni yumeto nikenda ikaolanga ngalama nikenda sindu yibike mwene ndi ulai no so pia kedha we ona home cia muthemba tosu uketho wisi thiwa noenda kana noenda ku import na ni metha manenge to balua wako na nyakana ni na school ya muthemba tosu yes no githaba kedha bena ila documentation by the time serikali ku approve kunya ila tax no githoka provide documentation yes so isu you importation isu yalite the in accordance to me ito ya tax yes so no ngithaba kethamena la vetting dana ando ni mola woke thia ndena balu osu akona nyakana nyeni thandi sobia ciana cia muthemba tosu na maybe ila sindu isu cia ito ni silikali ndo nacio na akuno no cienda ndo ndosie ciana wasa no kwenda kuikata kuitethesya so no wote kamea etha wina kindu cia muthemba osu ndo tethesya ciana make sure wina mabalu asu yes get registered na moso pe dinina charitable organizations and also public benefits organization and lazima kedha ni NGO or something chote this kedha ki registered and amuya also a public benefits organization yes ndo kwa sasa ana wigal national ndina makaratasi yo na support on the yo kedha like ndui legally recognized no ngina ukethia nitwa atia ila procedures recognized nikanda with it akwata maximum benefit yes ni usio ndo hata kama basi yake ndo kila kitu me ya nondo noto na kwa ciana cina thina wa mamutha ukasiya bandu na kusia kuwe mwene kusia ina mathinasu lakini isu ndo wa ku neglect kana kwithio otesi me yao ciana isu wisa kwenda up
we mwobe ni koti we willing kuitethia lakini ndo maumana sana isu sina right kana we mwene ta wonite children's home kana institution yoyote ndo akwema kumana meya uyeza kuithila wina mathina na inde yu yesa kuyasia tika baka kanekalia na ila sia konzeo so no usio uyambe ya mana kwimea na mana sana isu mbani isevute thesi sina right ya utethewa ukese kwikumbelwa imathina wiyithile kotini wambie ko regrets so ndiongela point ingi pia ya rights men and men mathina wasisia most of the offices buildings kila mundu wanda na access kadhala mundu kwenda access obisi fulani wa serikali ndo alito yubu kamwe ayendulika baba and alito na access akalikatandwa langi onde na pia katika transport sector ila ida bado nayo hiyo na challenge ukethia sababu mundu endo tumia matatu na tona kulikabaya wasisiamu ya usunesa no provided kana andu matatu mundu wondo ina matatu ina transport to provide transport services ni walito thia ni wa customize ila matatu yake kana ngali yake with any accommodate mundu ina disability. For example tasi ni mundu kutumia wheelchair pe angalimo ba Nairobi ulika ukethia ben ibila the first 2 seats sina space nene ukethia na wilika na wikalilo wheelchair yakuba ina space tesu maka customize na you asemu yose waitekana wa customizing ngali yaku withia ni ku support PWDs you expenses ila sonde wa tumia ku customize ngali yesu no wa apply with the government but who provide documentation kwa nyakana nuna garamikie sindu isu ikendota na utongo ile expenses una but then you ki uni chailite kwitha no kindu tutetha atete nondo most of the time so na mundu ukilila mundu na thina na kuyibo yuni ni kalile niwa ni comfortable one woka no we wina witu mwingi muno so you ketha ni basa ugwa ngali cia muthembo so kana wala ene matatu uketha ni wisingali ya kweka kuwa uketha you sakoni yakwata na ma identifying ngali fulani isi something uketha ni mama ngali nise ukuandu mama thembosu no ukalikanga ku town nini nange because andu mama thembosu sini awareness yalito createwa kethia bayanza na transport kuyanza transport dana ndisika na wai lobi ukona andu mama thembosu kibetio kiima pyu lakini nakana kanini na sukumetwe na trolley kuwa o sindu tangua no thela most of the times ne kuiye trolley ni kwa mie ukuta mundu wa muthemba toso wiwa wathini kamuno no isenga okay you ndakuwika mungo nake yuni wale swe trolley ni na yue gako kuwa tiundu pala wathi kwamba kumbwa yu tena monene bo uyona dignity yake no izite gwa mando ila coins meki ndisika mesa iki wa not nyeno na no coins ukewa drop wo coin ukewa witha ndo so ni mathinikite muno nigo twina ne ayulwa isu ya ukethia andu ni mathinikite muno pena kindu kingi chesethia chesio discover wa later ukethia yube andu matumia mundu andu mena disability ukethia no mama atumio nai mundu batailite na mwa wasaka na valito tumia mundu na disability nai in like harmful practices in not in a dignified manner yuka the mundu ni woswa ina disability na weka lelo ambie kwikata kuboya mbesa at the end of the day mbesa yisi na lo kwikata ukosa ile ndetu aete kumisusi andu kwa matumia nai so that is not allowed ona amatembea na twana tuotu nini ndisi ni Yesu kuwe kana ndicho mundu usu atembea muthana muima na kwetenda tandona nthi kana onangi mayigwa na nundu no kwetu imwe Yesu kuwe tembea town isu yonde tembea tusaidie no silikali buye ya ile to kulikila ndisi lo maki kana ya ile to ku identify ya kila kitu maabo ya mbesa ni chao ona bana ni kwa ndo methe au malinki eto na ndo anene or maybe in the government lakini witha ndo asutu mathina na ndo atek mundu ndo ngeweka ndo ima ndo ikitheka ndo sia ndo menu witha ni wakuwa nai nikenda feed kana feed family yake na witha ndisika na bemu ya utete nisho wangu ndikwai pena nza mesu ibo yuyu ya National Council for Persons with Disability za mundu su yana thina aende baya atonya kuasesiwa ikenda with the pena records na pia county government kana national government in the event that
kuna ila support nisi eba lelu nziani ndesiki ukethia katika database na ni watu no support wa katika no ambiwe we ya ndio pia na kutembea na siana isu na ni mwana munini alitethia school that's child labor ndio ne maina and then pia kindu kingi withia mami na school andu amegala na mathina mamutha memwanya meta mamutha memwanya andu asu withila ni mami na school lakini nondo musula wa umie ndwaitikila kana wina thina na ndwaisa kuandikithwa andu asu mami na school metha na thina mwingi muno na yu ni mugwisa ithila mundu wa wheelchair ni na dina quote mundu lakini tiyo tumaona ku town mundu sweta tu sweet okay it's a good thing kuta nondo no ya na ndo navoya lakini neba uwa yikata aiboya nenda yume ya so employment isu asane 5% okay the like that institution tabakwitu okay the labe na 5% ando mainengwa mawia ketha twina thukumita 35% ya ando asu 30 manengo nondo nimekuya muno maina mawia so for that serikali nitatete muno ku ensure compliance na itatete no pedha na report sia utuma ketha ni state parastatus maserikali pe report la sali to nenga na wani employer ku confirm ni ndumeana mena disability mabubu kana ni ma complete nela 5% so isuni nze moya monitor kana muya ono andete kukata ku comply wanago yes we nukirila no tutabia ndu etha no isu na mwana kana we na mundu wa muthemba tosu enda wandikithe mundu usu yes na yiko la assessment nundu ni tise bandu meona mitwe mithuku na nenge ni nulili kana congestina that lady asiwe museo na oka kwatwa ni mathina lakini ni watethe iwe nundu maybe ni wonekie ni wamanyikie na thina wa mutwe atetheka and as you talk uyu ni mundu wende na kwitethia no kuya family yake no useo tutabia na tuimathingilila kwina meya ekutete andu mama thembosu mona ilu mwitikile oso mutethese yandikithia nikenda utethio wa serikali la wiuka mundu su atetheke ketha no emetwe mutethia serikali ndiye mundu andu ma serikali ti mandu na nenge no useyo tunenge namba ya simu ni sibe andu makenda kukwatia kindu cha muthemba tosu nundu anothu no matezekete muno kuya misini kana ndwani tinenge namba ya simu nundu nisiwe kukili mundu eso kuna simu utapiba ilio na utalite kwambia ba yes so ndimenukililia nenda kwasia ni usio mundu wonde with a disability ndukakale musie no yimena no yasia ndu ndo tona kwika tafadhali zingatia mundu sitamina kunena nikendo bike kutetheka na ndi ndiongelela kunenda kwasia tuona initiative twende na kuorganize nikenda with ni twetha kuma Machakos County twetha na assessment ya persons with disability ni wake closely na one of my team members ulani representative wa Matungulu sub county representative ni person with disability ulatu work closely na twende na ubanga ndo tutona kukomanya ndo sipa mweme kwe assessment nikenda from there utona siondo matona kutetheka so stay tuned nikenda to amino banga mbango situka communicate the exact date and venue kenda ndo matona kubika nikenda utona kumbika na wangu ni simu katika namba ya 0781 56 99 98 isu ni Airtel 0781 56 99 98 wa minongo ni avuno tona kungwatia na tukabikia na utethia ni sana kuithukisa bata wako na pia na utu tutembele mabusini maito alame paya Eye Plaza Valley Road Nairobi 6th floor Mombidhi abau asante thank you so much ndio lilikania disability is not an ability mundu suno outethie ibindane yukite nito Caroline Mweni wa Muteti na ni kwendio tukwa koila